Haka jingrak ai pi marlek apreng ka kenhun uhelan bat ka Bournemouth kalong ka bai tenat bah namar ka Man City kalale kai bah menta ka sni bat daya ka minit ka balai phau ka Man City kalayo ban lam khmat ya ka sigol ning ba uduko daya ka minit ka balai phulai ro ka Man City kalayo biang ya ka sigol ning ba usil bah Madah ka minit ke balai penyeuro, ka Man City kelayop yang ya kasih gol ling ba u akan ji. Madah hadu bakut ke jingil kaya kelas step, ka Man City kelatam dalai lanot ya ka Bournemouth. Mas sedang kelamet, ka Man City kelayop yang malam kemat mantap ya ka gol. Haka minit ke pandri pusau ling ba u Foden. Ngai deh ka minit ka banyak usau ka Bournemouth ro kalayo ya ka sigol ning ba usini stera pada ka minit ka profilai ro Silva ulayo biang ka sigol kadai ro gol ka ba arjong u akan ka game ngai deh ka minit ka ba profilai ka Man City kalayo biang ka sigol ning ba u eke pada hadu bakut ke jingil kai ka Man City kelatam dah Rio lawe ya ka Bournemouth pada ka jingil kin poin menta ka Man City keladonak kebran ka banding kong ndrai ka Bournemouth pat ka donak dan ka makanya udah syuban